Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hurmatlı ağayın tuğan, süyüktü bir tuğandar, barınızlardan tutup atkan orozumuzdurdu, Allah Ta'alam kemçiliksiz kabul olsun. İlgeri sahabalar menen tabiinlerden ötkönki bıltırkı murda жылkı tutkan Ramazanından bir süylöperçi dese bir gıylap, bir süyünüp tаңдайынан baltam süylöperçiken. Men anda süyüngönüm, tirүү Ramazanга жеткеним, gıylaganym Ramazandan ar bir gününde birden hatmı kıla albay kalganym dep ыйлачүкен. Ramazandan ar bir gününde birden hatmı kıla albay kalganyma ыйлайм dep ыйлачүкен da. Ушулган эсимде калыптыр деп. Биздин эсибизде азыр жан кейткен, жүрөк канаткан оор окуялар калып кала турган болду. Мына кечетен берки түштүк жергесиндеги Баткен областынын Лейлек районунда болуп жаткан кагылышуу, эки мусулмандын тирешүүсү чындап айтканда түнкү сухурду дагы, күндүзгү ифтарды дагы мисалы өзүндөй дамын билбей калып атабыз. Allah öz ayetini sağdı billah. Ya eyyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin ve untha ve cealnakum şu'uban ve qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi etqakum sadaqallahul azim. Ya eyyuhannas, ey adamlar. Uşul ayet geçi bugünce azır düşkönde sezilip atat da maga. Geçi iftarda, je tünü, je suhurda, je bagımdatda, jemiz bolsa azır düşüp atkандай sezilip atat. Antkeni ya eyyuhannas degen ey adamlar degen düşünük. Bul ey adamlar degen. Ya eyyuhallezine amanu degen al ey imandular degen. Eki öten musulman. Kırgız da, Tacik da musulman. Ökö Kuda söök, kız berip kız alışkan. Bölö jeen tayeki tuğan. Kıblabız, Kur'anımız bir, dinimiz bir, paygambarımız bir, sıyıngan Rabbimiz dağı bir. Ya eyyuhannas, ey adamlar, bana azır düşkönde bolup atat uşul ayat. Kudum azır düşkönde bolup atat. Ankeni ıyık Ramazan aydağı orozun orada sıylabay, Ramazanda tıyılganın orduna uşintip kagышып бири-бириңерге таш, оқ атышыңар менен римандан куржалак калдыңар. Андыктан мен силерди эй адамдар деп эле кайрылайын деп аткандай сезилип атат мага. Inna khalaqnakum min zakarin ve untha. Men sizlerdi bir erkek bir ayaldan göbeytip jarattım. Ve cealnakum şu'uban ve qabaila lita'arafu. Sözdün bardygy uşul ayata turat. Ve cealnakum şu'uban ve qabaila lita'arafu. Uşuğa çeyin ança gengeytpeydi gele, uşuğa çeyin ança mani berbeydi gele uşul ayatga. Ve cealnakum şu'uba. Men bir erkek bir ayaldan jaratıp sizlerdi köbeyttim. Köbeytkönde dağı dünyöge batpay turgan kılıp 3 rasaga böldüm. Şu'uban, ulutga böldüm, uruğa böldüm degenin özü uşun içinde çegara meselesi turadi. Rasaga, ulutga, uruğa böldüm degenin ar bir ulut, ar bir rasa, ar bir uru özünün çegarası var. Üyübüzdün kaşagası, tosması var. Koşuna girip kele jatkanda kire albay kılıp atpayбы. Özübüzdün, üyübüzdün tosması var. Jada kalsa siz menen sizdin boyga жеткен kızınızdın jata turgan bölmösünün eşigi jabık da. Çegara da uşul. Jada kalsa mına biz okup, süйлөшүп, ibadat kılıp жатқан мечиттин çegarası var da. Tek köçöge çıkıp okuy turgan bolsak al mечитке koşulbayt. Астына түшүп кете турган болсак мечитке кошулбайт. Тиги бул капталына кирип кете турган, базарга кирип кете турган болсак ал мечитке кошулбайт. Чегарасы бар да. Бул дегени ар бир өлкөнүн өзүнө таандык болгон чегарасы бар. Аны такта деген түшүнүк да. Бирөөнүн чегарасын экинчиси эч качан укуксуз, уруксатсыз басып өтпөсүн, талашпасын. Келип литаарафу расага, улутка, уруга бөлгөнүмдүн бирле себеби бириңерден экинчиңер пайдаланууңар үчүн. Бириңердеги билимди экинчиңер алышыңар үчүн. Бириңердеги сууну экинчиңер алышыңар үчүн. Басып алып эмес, сурап алышыңар үчүн. Деп атат Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир инсан экинчи бир инсандын бир сөм
bir sööm, bir karış emес, bir sööm jerin укуксуз тартып ала турган болсо, ошол bir sööm жери жер түгөнгө чейин ылдыйына, ошол боюнча, ошол калың ошондой жоондук боюнча кыяматта отко айландырып мойнуна оролот деп атат. Кошунабыздын bir sööm жерин алып кое турган болсок, тырнактай жерин алып кое турган болсок азапталабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ида марра ахадукум фи масжидина ау фи суqina ва ма'аху набл." Эгерде кимдир бирөөңөр мечитке же базарга bir kanjarı je kılıçı menen kirip kalsa деп атат. Arаңардан kimdir biri meçitke je bazarga kılıçı, kanjarı, bıçağı menen kirip kalsa felyumsik ala nusalihim bi kaffi mizinen деп атат. Kılıçının, kanjarının mizinen alakanı menen bekem karma alsın. Ildıy kılıp. En tusiba ahadan minel muslimin bi şeyin qaysi bir жашап жаткан же отурган же басып кетип аткан мусулманга кылычтын мизи канжардын учу тийип канатып койбосун зыян берип. Ау фальяқбид аля нисалиха. Биротола кынна салып, аны кийиминин ичине кымгуут кылып бекитип алсын. Ушуга чейин барып атат мынеке. Зыян бербей деп атат. Биз ыйык Рамазан айда бири-бирибиз ушундай болуп атабыз. Кызыл кандуулукка алдырбайлы. Биз бир тууганбыз. Биз бир тууганбыз. Чегараны тактай турган бийлик төбөлдөрү бар. Кичине сабыр кылып турсак, орозо оозубуз менен иншалла чечилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ас-саум нисфу ас-сабр." Орозонун өзү сабырдуулуктун жарымы гана деп атат. Аллаху акбар. Толук бир ай орозо тутсак дагы сабырдын жарымы, эми гана болуп атат. Анан ушундайда ызычуу боло турган болсо, эми жарым болуп келе жаткан сабырдын бүт баарын талкалап атабыз. Мына жердеги жаштар чогула калалы, бара калалы дегенди токтотолу. Андан көрө пайгамбардын сөзүнө таянып, орозо туткан инсандын оозачар учурундагы кылган дуасын Аллах Таала бир да пардасыз, парда кылбай, парда тоспой кабыл кылат деген. Аллахым, бизден кеткен кемчилдик өзүң кечиргин. Тигилерден кеткен кемчилдикти өзүң кечиргин. Окко өтүп кеткендерди Аллахым күнөөлөрүн кечир. Дуа кылалы келгиле. Аллахым ынтымак бер бизге, биримдик бер, бир туугандык бер деп. Учурдан пайдаланып тажик боордошторго кайрылат элем. Кагылайын тажик туугандар. Биз бири-бирибизге бир тууганбыз. Эл муслим ахул муслим. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Пайгамбарыбыз: "Ал муъмин лил муъмин кал буньян яшудду ба'духу ба'да." Чыныгы муъмин экинчи муъминге связкаланып, бири-бирин бышыктап ура турган, урулган кирпич сыяктуу дуал. Сөз түрдө кирпичтер бири-биринин связкаланып мынтип урулуп турат, учун басып ушинтип. Муъмин экинчи муъминге куд ошондой связка болуш керек. Яшудду ба'духу ба'да бири-бирин бекемдей турган. Ошон үчүн пайгамбар экинчи хадисте айтып жатат: "Масалул муъминина фи таваддухим ва таатуфихим ва тарахумихим كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو أو جسد تداعى له سائر الأجساد بالحمى والسهر." Чыныгы момун, чыныгы мусулман баягында жуурулушкан, бир тууган, мээримдүү, ырайымдуу болууда бир тулку бой дене сыяктуу болуш керек. Бир денеден бир бармак учу ооруй турган болсо, калган мүчөнүн баары, денедеги мүчөнүн баары түндү уйкусуздук жана ысытма менен таң аттыргандай онтоп. Келгиле, баягы эле бир туугандыбыз ошол боюнча калсын. Эки эл тең мусулман болгону ортодогу отту мынтип чокту көбөйткөн, от жаккан анча-мынча үчүнчү топтун тилине кирип алып бири-бирибизди ишинип кырып албайлы. Билесизби бул эмнеден? Пайгамбарыбыз айтат: "Адамдар качан арамды көргөндө деп кол шилтеп калса, ой бул арам да болбойт да деп жаап жашырганын ордуна, ошол боло калса кандай болор экен, бир болуп көргөндө деп арамды кусаланып сагынып калса, арам иш болуп атса дагы ага туруштук берип, кой деп тыя албаса, арам ачык айкын эле эл аралап болуп калса, адамдардын жүрөгүндө гыйра, өзүнүн аялына,
kızına, apasına bolgan kızgaныч, тосуу, коргоо болбой калса, арактар ачык айкын сатылып, кумарлар ачык айкын ойнолуп калса, ошол учурда Аллах Таала мусулмандардын ортосуна bir toz topolan budunçan salıp koyat. Meneke, uşul menen bir alek bolup körgülöçü dep. Uşul bizde hazır bolup jatat da kagılay. Bul degeni ar bir adam özün aramdan tıyıp tarbiyalay alsa, eç yerde aram kalbay kılat. Eç yerde aram kalbay kılat kagılay. Men özümdü tıysam, siz özünüz tigiler özün tıya turgan bolsa eç yerde aram kalbaydı. Badık jet adal bolot. Ayalыңарды açık-çaçık жүрgüzbögüle, kızыңарды korgogula. El-Muqaddim degen halife aytpady öyle. Munowul virus oşol учурда da bolgon. Adamlar kırılıp kalgan. Azırkı ölüm eç nerse emes. Al учурдагы ölüm kırılıp kalgan. Oşonda bizdin itteribиz adamların şıyraktарын, anan çıkanakların uyga kötörülüp gelip kalgan uçularda görgönbüz dep atat. Adamlar gömülbey kalgan. Oşonda Muqaddim çıkıp eline aytkan. Men aytkanды kılsaňar. Munol virustan tez aran içinde kutulabız, ayıgabız. Dağı tukum ulap, göbeyip ketebiz. El aytkan, boldu aytыңыз. Emnen atkaşımız gerek? Birinci, arak satılgan dükköndördün çıgargan, masaniya degen zavod, fabrikaların bari toktatılış gerek. Arak satılbaş gerek. Kindigin görsötüp biylegen kızdardın sahnaсын buzuş kerek, kumarkanalar jabılış kerek, oşonda gana munowul virustan kutulabız degen El-Muqaddim tarihti qarap körgüle. Bolbosa Allah Taala bizge mından da jaman oru, mından da jaman dartı berip koyat. Mından da jaman bölünüp jarlı topolandı berip koyat, Kuday saktasın. Kıblany qarap okup atkan iki musulman üşentip jekteşe turgan bolsa anda kayakka barabız? Orozo oğuzubuz menen bola turgan bolsa. Emdiki жылы, arkı жылы 10 жылдан keyin 2021 жылкы ıyık Ramazan ay emneniz menen esiňizde kaldı dese, kumarkanaların açılışı menen, toz topolan menen, mescitlerin jabılışı menen degen gana esiňizde kalat da boldu. Andan başka emne de? Emnen aytasız dagı? A tigiler bolsa, biz uyubizi taştap döngö kaçıp çyгуу menen, janımdagının şıyragынан kan burkurap agıp atkandygy menen ıyık Ramazan ay esimde kaldı. Dep aytat. Kelgil oşolorgo dua kılaly. Bizden karılar bir hatym bütürüşken eken. Oşol jerde götüp ketkenderge, ıyık Ramazan ayda ötüp ketkenderge bir dua kılaly. Allah Taala'nın tileni. Amin. Allah'ım, özüňden kol kötörüp alakan jep soranarыбыз. Okulgan hatym Kur'an'dan bereke, fazilet, kasiyetleri menen Allah'ım oşol Batken oblastynyň Leylek rayonundagy bolup жатkan iki musulman ortasındaky düşünüksüz kagılışyň Allah'ım ıntımaka, tınçlıka, birimlik bir tugandy kalıp kelgeni ya Rabbal alamin. Yüreklerimizni iman menen, ıyık Ramazan aydyň nuru menen nurdantygyny ya Rabbal alamin. Gekteşүүдөн, duşmandaşууdan, betteşүүдөн, şaytandın joluna düşüp aludan Allah'ım özüň saktagyny ya Rabbal alamin. Orozo oğuzubuz menen bir-birimizi jaraşyp, kuçaktaşyp, kayra-kayra karım katnaşdy kalňdatuga Allah'ım özüň bizge jardam bergin ya Rabbal alamin. Uşul ıyık Ramazan ayda okulgan hatmy Kur'an sowaplarynın geçegi kagılışyda okup uçup ketkenlerin ruhlaryny anadyk. Allah'ım olaryň jatkan jerini beýiş bagylgyn, artyndaky ata-enelerine, bir togandaryna, üý bülösüne Allah'ım özüň sabır bergin ya Rabbal alamin. Ölkebizge tynçlyk, amandyk, birimlik, beýpil yaşaw bergin ya Rabbal alamin. Bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu akbar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.